Арбита, Рафаэль, аттара аттамыда, Колесов, Ходулов, Бостон түспет болбуттара, Алексеев, Ноев, ыралары көппіттара, Көстөгүн, дегенде қоғанлары бәшәттеміді. Мен мәге олығын, аға көрелерінен кен күттібін. Ан дөйді кейін келетіген. Академик Ларионов білді біді. Байлар шарын сетейді, бүттін республиканы зөқтір біді. Мен мәге олығын, аға көрелерінен кен күттібін. Таптыр ақтар саны, мәгем жылу жама. Түріндақ сүрақ бені ұтыр, мәгені қайыр түгер серді. Мен мәге олығын, аға көрелерінен кен күттібін. Асколаутер биһиги уартак түмсүләхпет. Ол курдук биһиги бирге спорттан жарыктанабыт, өнкүлүбүт, ыллыбыт, хохан агыбыт. Онтон бүгүн аман өс оланнар агылара болан аста. Ол туһунан биһига сырдатыга сахатылын учтала Бугаева Светлана Николаевна. Владимир Петрович Ларионов сахан урутугар биллер улахан академик, кини техническая иде туһунан толкуйдабакка саха оголора декиттер сайдылаак болуктарын багарар эте. Самай улахан багатынан болар эте мен санаабар саха огото бэйтин саңатын, өйін санатын, билийтин, сағылан төрөбүт сахатылынан терди. Итини баратын бейгі толкуйдан ырытан бараммыт, аманас олаттыр көрөктөрүн быйылгы жылга аксыз түгүлүн ыттыбыт. Бу көрөктөй битигер бии самай улахан балкомда бутун урабыт оголор саңарар жоруктарыгар. Оголор төрөбүт ырытылгандан болбакка кинер бии өдөбүлбүттен каяндагына саңарыктактыр нючалы оны омуктулунан. Онун бу көрөкбүт урутута диен манна келбит өренәчилер үстүнөн теңге саңараллар. Аны бу көрөктөй самай бир эме иккис уратытынан болуун түсөп, оголор белемненен келемман тута тыл этилери болар. Кенеңаскетин биһиги тыл учутанлара, сахатылын учутанлара, нючатлын учутанлара, омуктылын учутанлара, оголор бутун манны көрөякка өйреттак битне, киндер улахан олокка таксан бараннар, бээлерин местерин болуактара, мен жиннак сахабын, мен төрө бүт тылбын таптыбын, ден патриот өйдөк жоннор итилен өскән таксыктыра ден беге эреллак бит. Итинне көрөбү беге аман аскырак солтатын. Владимир Петрович Ларионов дегеттер таланнах кеhe. Ол курдук биһиге оголор бот өнкүлүлләрен, ыллыларын сөбүлүлләр. Биһиге билген аскола вокальный студия тегер кирәкпет. Ихиген негетигер Степанова Женя Ахса Сакалахан өрнәчтә музыкальный глобус гран-при хахайката ыллы турар. Народ эретен кымыс эрети дени турураммыт. Арас инструменттери, народный инструменттери тыгаттыбыт. Олар баяңга, фортепианоға, балалайкага, домрага, комуска, дүңүр, күпсүр келлеремит бир опсай произведение композиция болан тагыста.
Оголоро керек гетигер угуяхын, музыкага сыхыраһын, музыканы үдүр болу веретәһин, бәйләре толрачы быһытынан эме үрдүк таханнахтык. Биле музыкага шүйдүк сысталларыгар. Сол сурук туруру боллак битте. Бутиханская выставка бихяка сыллата гытыллар. Оннан кетен кырдыкпытын сыллата олар оңорор оңхуктара үрдән хаттахама. Ол курдук урукку сылларга нар кумагынан маханан килейдан оңорор болдактарына билеңге оңхуктар бит бихендере камсыр механическая болан хеллер. Онкай бутотон шугай. Эникетен антан мандык хем бир болар, хем бир бу бихиге аскола бит бир улхан мероприятие болар. Анан сыллата боларын хен антан оголар деттен билеллер, билемненеллер. Антан оннук. Быйыл 6 секция өлеләде. Наташа, эн улустагы мәк әскелә оғы тәлтетен лидераган ди. Асколавыт оғы хамсаһынын билһинерендо. Биһиге асколавыт бу оғы хамсаһына луси тихлахты гүллән тора ден белет яхман барыбын. Биһиге клуб Ларион сеген болабыт. 2016 биһи асколавыт Российское движение школьников икардларыгар меси тихлахты гүллән торар. Онан сыл түмүгүнөн лауреат үрдикатын бастыган сколалар кардыларыгар ылан турабыт. Оны катары диплом победителя ме бастыган сколалар кардыларыгар эме ылан турабыт. Бу курдук биһиге Владимир Петрович Ларионов атынан аскола үйәрнер бит таһанан арас олимпиадаларга, күрәктәһиләргә сетихиләхтик кыттабыт. Ди Наташа. Аннук Антон. Антон әһи бары биләргетен курдук Владимир Петрович Ларионов бәйта дәгәттәр таланнак улуу киһи болар. Биһиге сколабыт кине атын сигәрнән алуһун ден кең тутабыт. Уанна үеләргә, үететәргә алуһун ден каһаллабыт.